Kani kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban politik ke sanli jana kimat bakongsan jong ke khubor. Dah ke khusnam bahakli du jong keri Egypt ke Order of the Nile ainam u Presiden Abdel Fattah el-Sisi ya Menteri Rang Badu Narendra Modi. Dah ke sur penmi ke KHDC dah ke rai ban persya ya ke jing penteri kam ya ke Uniform Civil Code kata ke UCC ha ke jaka jong ke Council. Dawa keseng HNLC banyak mablet ia ki mukot duma persya ia ki dukot bagi dong elam joko seng haswa banyak syakamat ia jingi keren yusuk hapedeng jongka baka sarkar jela baka sarkar India. Bat si sepak sang penyung teli kita kemayok kur ka kenhun nilai kai keri India ha kelempung Special Olympics World Games arhajar arfulai ka balalong ha Berlin, Germany. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ning kesi ulai kendu Presiden juga kari Egypt Abdel Fattah el-Sisi ha kanong bak Cairo bani keren halor ki kam kbe dei pedeng kari India kari Egypt ha keba kilai keren yetai halor kejing penklan ye kejing dei perlok pedeng gini ki ari. Kita kini ngelam kilai keren yetai halor ki sinjam bani trelang hapedeng jongki ki bekentup ha ka kayi ke peteng ka sengkam sengjam ka kam yadari ha ka renewable energy ha ka liang ka lariti bat ka jingi dei hapedeng ki nongsong sedong jongki ni ki ari. Presiden ke Egypt ula ainam ru yo Modi da ka nam Order of the Nile ka balong ka khusnam ai buram bahakli do jong kari Egypt. Haga jingi kendo Modi ya LCC laya soiru ya lai tili ki sekolah MOU haga liang karep karyang ka archaeology bat ka antiquities and competition law. Menteri Ketenat Housing and Urban Affairs jong sarkar India Hardip Singh Puri ula ajingi ro ya ka Smart City Mission kabala kenjo prasnem purah nen kesngi. Lengba ke Twitter Menteri ula akhublei ye kipat ba bat ula ong ba ketika projek saknam jong Menteri Rang Badu Narendra Modi kadai ke flagship urban sector mission kaba ke jinglut baro ka poi se ke silak prapo jar klo tengka. Hardip Singh Puri ula ong ba ki san hajar praspa atli ki Smart City Mission ki ba la la ban pendep pura kila penkela dori ki jakasor bat kila pensuk ye kipat ba kari ha kiliang bopero pera ka jingim ko ba malagasngi. Menteri Rang Badu dan Narendra Modi ula pli ya ke jing sedang penteri kami ke Smart City Mission ha ka arpu santri jung benai jelio arhajar khatsan. Menteri Rang Bak ke Manipur UN Biren Singh ulai kendu Menteri Korbari ke Sarkar India Amit Shah New Delhi nen kesengi bat ula pentip halor ki jinglang jingman ki bajah Manipur ha kini kesengi. Lengba ke Twitter Menteri Rang Bak ke Manipur ula ong ba hapo ke jingkmi bat ke jing pet ngor jong Menteri Korbari ya ke jinglang jingman Manipur ka sarkar jela rengkap ke sarkar pedeng kilala bante lakam ya ke jing snam ha ki babun ki benta ha ke ni kata yau balala ha ka ba amshim dan khubor bandan ki bayap na ke jing snam nadu ka khatlai tri ujeliu. Menteri Korbari ula kular scam bana kali yang ke sarkar pedeng kan shim ya baro ki sien jam ki bedan kam banwan rapat ya ke sukasan ha Manipur. Jingilang kabalay jong ka Infrastructure Working Group ka G20 kanlong hakasnong Narendra Nagar ha Uttarakhand nadu mentakasi ka arpun riterik hadu ka arpu praterik menta ubenai jeliu arhajar arpulai. Nakaliang kibor penyai ka Teri District kila penti kena ban penbiang ya baro kila pahra ki bedon kam ha ka lempung kabanlong ka jingilang bat ha ki saudong jong ka tigathan. Ha kata jingelang ke balai silenter jong kenhun ba pentulon ni kikam jingtei jingsna kabala tip ka Infrastructure Working Group on yatai bat pili jingmud halor ki jing ha ki jingtei jingsna jong kari bat ru halor ki jing start technology ki betmai kandan ru ka high level seminar halor ka jing sandur ya ki sin jam bantei ya ki nong ba ki bala tip ki sustainable cities. Kani ke kubor kawan cepi na ke Akashvani Shillong. Ka dorba jong ke HADC da kawai ke sur. Kala shim ni karai ban persya ay ke jing penteri kam ya ke Uniform Civil Code kata ke UCC hakitan ki bahap apo ke top 6 schedule ki bahap apo ke jing peniat jong ke council. Habawan ra ek take resolution Chief Executive Member jong ke HADC uba peniat sings in uloong ba ke Executive Committee kala rai ban wanra ek resolution ban persya ya ke jeng penteri kami ke UCC
hadian bakal yu jing tip bakal dan ke jing penki na kaliang ke sarkar pedeng ban penteri kam ya ke uniform civil code habar ko wegeri India. UCM ulong baka derbar da ko wege circle rai ban kentu ke sarkar India ban penteri kam ya ke UCC ha ki jaka ki baha papo ke jing sensyar jong ke HDC kenang ban la sumar pengkai bat yada ya ke bet ke biang jong ki pat Khasi kumbala prut dak ha ke kernet ke bandriu jong ka riti sensyar jong ke India. Kahnyo trap National Liberation Council HNLC kebala penkre bani shimmentah ki jingi kren ni suk hapdeng kilai mamla kata bat ke sarkar jela bat ke sarkar pedeng haswa bani shimmentah haki jingi kren kala dawa ban yu map shwa ya baro ki makot duma persya ki dikot keseng uksiang na kaliang joka ke HNLC uba sadan bla ulo ong ba kani kalong sakawi pat kalenong jong ka kami kren ni suk kijing ikran hakani ke benta kilong halor ke jing don kamban map no ya baro kijing ujor persya ya ki dikot ba kinong ilam jong ke HNLC hakba na kaliang jo kinong ni khmat na ka sarkar jela bat sarkar pedeng kila penpau ba ki kloy ben pediang ya kata bat na ke benta kani hab ban ya leng ba ki dukom trekam ka an ban weng no ya ki mokot duma kabala ban shimpor khandiap tayo uba sadan bla ulay thu ba na kaliang ke sarkar kan sa ajing tip bat on saya chaprang shakmat pat hadien bala yo pediang ye ki jing ajing tip na kaliang sarkar ka kunhun ki rang bagi thai le ka na gari India kabala let beni shimenta kalampung Special Olympics World Games arjar arpulai kabala long ha Berlin Germany kalala ban le baha da ka jing job ya shispa san punyu tuli ki takma ki bakenthop ya riu tuli ki takmak siar san pho tuli ki takmar rupa bat sa phoi tuli ki takmar nong hakasi ka bakhat do jong ka tei lempung ele kai ki rang bagi thei ele kai jogri India ki le khuntung e ban yo takma ha ka athletics lawn tennis bat cycling hakmat upat ba belien ubala sakhilang ya ka jing punwai ya ka tei ka lempung ele kai ka pau nam jong ka perthei ne ka mi nakadaw ba ka jing the la ba kala penslei habun ki jaka ha ka jila Assam menteri korbari jong sarkar India Amit Shah ula penpau ki jing sokhya da ka ba ula kular ban ai ki jing era badan kambaro ye ki pat ba ki beshamlanat na ka jing slei leng ba ka kubor ka ba ula penmi ya ka Twitter Amit Shah ula ong ba ula kular ye menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ban ai ye baro kila jing era ki badan kam na ka liang ka sarkar pedeng Shushu Amit Shah ulong baka jing penteri kam ya ka kunhun National Disaster Response Force kata ka NDRF ha Assam kalaya chaprang haki kam IG rap iklanat hakawai pa kaliang ka jinglong jingman na ka jing slei kala khambha na du nin mun sem haba uslap ulas dang bandrang palat saw lakmot ki pat ba ka jila Assam haki khatsan teli ki district kidang don na pedeng ka jing sa tap ka bad kiba kambon na ki kidei kiba hap hakathan luwa Assam katnat horticulture rengkat katnat agriculture dangsen kila penlong ya kalempung peninam ki so ki sentiu bat ki jhur lamba ka scheme Mission for Integrated Development of Horticulture kata ka MIDH ha MFC kabahajan hayo ampati jongka Southwest Garuhas District ya kata kelempung peninam ya kiso kisentiu ki jhur la penlong de kajing chmu ban penpau ya ki jing anglut jong ka sarkar ban kentiu ya ka kamrep kathong jong ta horticulture bat agriculture da ka penlong ya kata kelempung peninam kalong ban penpriang jing tip sepang ki jing toy na ka scheme MIDH bat ya ki lat penkeladur ba ka dan ban ai ya ki pat ba katu ni ka khubor lakut Belawan Shapi na ka Akashvani Shillong.